Timu y'abakaze ya Radio West yerekeramo kusinga St Bridget Girls Secondary School na Gori baharusha umuzano guhicirwa haba hagize binji namba ya ahizoba niryo rumwe timu y'abashije ya Radio West gwire kazine y'abashomesa bishomero rya St Bridget Girls na Gore Muhandijo Umupira Vision Group Radio West yatandika imbere ya hansi batandika aba game risiro kogeda chika kwizizanize herera team yayongera mamani ko kufuna ikoraiza konka team twetenga mu training kibura mukache konka with time tuzaguma ntongeza amako buri mupira n'icyo kwega umupira gucyo kushama tuza tukongeraho konka bwo twenda kwebaza management ya St Bridget Girls High School obwebembirwa chairman director Ignatius Byaruhanga aha bwarukundo yatwire I Vision Group yatwire in Radio West TV West kuba avesire na ta business basire n'abatagira kandi mwene twatugarukireyo ku organizing ninga kubasima aha bwarukundo no bushaje cyo batwire n'abatereza uyu numuza celebrating imyaka 26 nabwo cyo twashara munitwe zane ni mu mpira celebrating nimwe ebero 26 imyaka 26 twasima abo bhereza mutereza